Kadirli avuzdaşlar, ez bulsak da özümüzünü ko'rsatib, bir-birimiz bilan aralashib, bugungi kunni esda qoldirib o'tkazaylik. Ot etib sulamamiz, biyimiz bundan yerga o'rinda, biyishini diplom kutib, jillarga mundada chiqarish mumkin. Aydangiz motor etib, bugungi esda qoldirib o'tkazaylik. Sizni Vaysilga beramiz. Nima beramiz? Vaysilning aytgan so'zlari bor. Başta Vaysildan başlayıp bir neçə diplom da tapşırıb videosu keləni. Eyde Vaysil. Men endi yildag'icha gazetgacha biroz отчет berib ketasiz. O'zgan yillari yanchuk kuni o'tkazgan vaqtda bunda bankka qo'yilgan edi. Bankaga kimning zirat yurtning aqchasi berilmay qolgan. Shular berdi. 10.800 aqcha yig'ilgan edi. Mana shu vaqtda. Qolgan aqchalar 2500 oldan o'tilgan. Mana shularni qo'ya ketgani to'g'risida men отчет berib ketirgan edim. Barisi zirat yurtuna yig'ilgan bo'lgan 66.500 so'm aqcha. Bana bergen 88 kishi. Spesifik var. 88 kishi bergen. Mana shu aqchalarni qo'ya ketganini Tuturgan sig'imlar yurt tuzurga ketgan 47.500 oyroqqa berilgan. Negizine ketgan 300 so'm, oyga ketgan 3000. Tak, kraskaga ketgan 2150, kuraklarga 460 ketgan. Ondan so'ng o'zgan yil mana bu balıqta yig'ilgan aqcha в основном ketdi ko'pir tuzilishine. Oyrat shu ko'pirni polностью o'zim tuzim deb o'z ustiga oldi. Siz uyushtirasiz, ishlaringiz butun aqchasini o'zimdan ko'taradi. Shundan biz kim ishlatirga deb uzoq o'ynamadik, Ruslanga shaltiratib, Ruslan olindi bu ishga. Shundan Ruslan rahmatana komanda jiyib, Münirning malayı, Mahmud ol komandaga da kirmagan edi. Baldaсын tutib tushgan ol. Bo'shirga deb. Shundan komandaga kirib qoldi, mana ular ko'pirni birga ishladi. Mana anga rahmat aytib, Ruslanga, Mahmudga, Münirning malayına, mana shularga. Sizden başka bulmayın. Mana rahmat aytib ketamiz ularga. Mana shunday taklif. Bizning bu yil yanchib bitmasin deb, yanchibni восстановить etdik deb yurganga bizning yubiley yili bu yil 5 yil. Biz bu ish bilan 2007-yilda Yezorak ish bilan qaytib ziratda tuta boshlagan edik, ziratning qiymalarini. Shundan ketib, ondan mana zirat qiymalarini tutib, bo'yab, yurtlar tuzib, ko'pir yasab, mana bu yil 5 yil bo'ldi. Ondan so'ng bizga bo'lsa Ondan so'ng saytda bo'lsa, mana bu sendining ko'rsatgan vaqtda yanchiq sayti deb ko'rsatildi deb endi u ko'rsatilgan to'g'ri, yanchiq sayti deb Tataristonda birinchi Bolu sayti deb, mana Turk gazetida yozib chiqdilar birinchi sayti deb. То есть respublika тоже mana Qozog'istonning bunday narsa bilan mana agarda hozir olg'a joyga ketibsa, tag'in televizor kelib ko'rsatdilar. Mana narsadan boshlangan, narsa bilan bitdi deb narsa deb. Ondan so'ng hozir Avul kişisinde de ümit uyandı bir. Görüyorsunuz mu? Her avluğa gelip yurtlar izlep jürüyorlar. Yol giledik, uzun bir kişi. Benim neyim var, huzurum var şunday. Avul kişileri şiitten kelgen kişiye su atmasınlar, üylerin su atması olsa da şiitten kelgen kişiye su atmasınlar. Avul kişisine satsınlar. Dürüst mi? Bana iyi sorakma iş kayıttı. Taşlanan uy, ninci suyunish, mana remote yasab chiqarib bersa, derazasida o'jani, derazada yong'indan motor narsa. Durustmi? Qorong'ulik narsa ningi to'g'ri bor. Молодец, rahmat. Mana ovulni tuzuklantiruvchi nominatsiyasi bilan bo'laklaysiz kelib bizning Shigapov Ilsur Ahmedovni. Mana Mana, молодец.
Анан соң экинчи киши менен ауылды түзүктөндүрүүчү Мансур бит кайтып, тагын ташландык жұртын алды бит. Мансур. Мене Мансурга. Мене ең ұлы кішілерінде осы біздің Ғабдулла Хатаб. Оғышта қатынасқан Ғабдулла Хатаб молла болып тұрды ауылда. Көп жылдар тәртіплі кіші дейді. Тәртіплі кіші. Партайып кетті, өзінің моллалығын берді ол міне тәжіге. Бір сөзсіз. Бүтен жерлерде бек молла кіші ол талашып жаттау, бермейші. Ғабдулла Хатаб шундай бүтін ауыл халқы тұтатырған шундай кіші. Яншық әлмендері деген номинацияда Ғабдулла Хатабға міне. Мұнда біздің арада отыра тұрған кіші бар. Гүлнұр апай. Біздің ауылның ең шақыртты кішісі деген номинацияда Гүлнұр апайға дегісі көте құлымды бір кіші қарсы келмес. Жоқ. Жаңаға менің біраз көккенде. 9 май, біз әйтеміз 9 май, зиратқа барайық. Көп кіші келмейді зиратқа. Ну, 1 сағат, 2 сағат бекейін ерлерге айтамын. Ватан қыздар зиратқа барып, ерлерге тиішті ұлы. Ерлер барға тиіш зиратқа 2 сағат, 8-ге 9-ға жиылды, 11-ге міне бұйыл ішті. Ағаштарды көшірдік, артық ағаштар бар, басатты кіріп келеді ектік жатқан. İşte 2 saatке бұлағы, жылға бір күн, 9 май. Ол зират үй yanında қайтқан сайын ненде де болса шу янда. Бай, шулай айтырмыз. Азыр шәһәрнеке. Шәһәрден қайтқан кіші ташлаян. Алай ташлар кетерге. Ол бет қорысы кетпейді. Ondan sonra жаңаға Tangda Ramadiar Rinat turunda biraz eğitip bitmişi bulduranlıyım. Ayrat değiliz, ayrat değiliz. Молодец. Bizden Ramadiar Rinat'ta bir ziratlıktaki жағын қоймасын Rinat tutup koydu. Birinciden. İkinciden ondan sonra андай жылға мініп келеді бетін. Şu karşı тұрған жылға. Ол жылғаны тоқтатқан уақытта бульдозерлар керек болды бізге. Rinat ұйыштырып, даммыны тігінен ашып жіберіп, Rinat işlek kendisinden. Rinat da bir katı oluştu. Mescitke de piş alıp birdi o. Gününde. Rinat beyten piş gereği mescitke. Gününde şol tarafta çaldı. Rinat kadar diyarda var. Sırasal kişi oluşadı. Yakın dostlar yanında buz.